Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ka school Sokwai Government Lower Primary School, ka badai ka way na kislam ay jing hikai ki hebret, bat ka bala Jumat jing hakisnam bala lekno na ka jingjot rathai jong ka school nadu kitin sop, mentah ka sengi hapden ka jingkemen ka bakraw, ka tay ka yeng school kala yo no ya ka yeng ka bathamai bat bapaka, ban aya ka jing shakri shaki kena, ha ka ban penpriang ya ka jing nang jing start, bat ya ka bala mang pisah hadu lai punyo lakten ka lingba ka tanat puli puthi ka jela. Ya ka tay ka yeng school bathamai lawan ban puli pat ba, daw ba Meral Bonds im ubalong MLA ka nongpo kumukongsan, ha ka jing ya don lang uba balajit rani MDC kathan, ka kong PL nong light ka DSEO garibhoy, uba Vincent Nyang lang DMC District Unit, uba Biren Rani CRC Nyang Bari, uba Diang Namsa Vice President ke SMC, uba Briesta Seliang President ke SMC, ki officer na katanat puli puthi, ki rang ba shnong ki kena school ki nong hikai lembat ki pait ba nong shong shnong kathan Sokwai. Dokumen ya kejing yalam kejung boleh try kenrat bangila punya kendu kaneka senong gabi kejung ni hang ni hapo senong nong terlau pada ukur usam hapo jong ka ni ke program bagin lipat ba ya ka Sokwai Government LP School hapo kini ke senong dia kini ke por ni dapat dokumen kejing dalam ka di MDC program jong ni ikong PL long line DSEO ba Vincent ulang ni beli yang mau tablet bat nang ni sakmat ba officially ni lah beli inaugurate kan ke school nak mentang ke mentoy jong ki khun kixiu ki jong ka dong ka than aga ni ka slam jong ka jing hikai ya ka jing nang ka jing start it's cam ka long jing ka khu ya pi ki pai ba anong song snong ni ba ro hai ni jing persang barit na ka liang jong ni kom ki long mi khmat ka education department ka snong ka school managing committee baru aku buat. Kalau ni kau porngin, beli yang mau tablet, kamu kadak bangi, inaugurate ya kini keseput. Hati berat. Pagani di UP ngan propose no siaka secondary, dari kebersihan si yang akalong ba plain dan opa primary school hakini kijaka. Dia asyam haisa umi MLA ba in pendikina gano ke school kabla idei ban upgrade siaka UP
kenang bakan nakaliang juga education department ngila ban propose ban bagini ki kena ki bapas nang ni imdan kam balet sedengai balet kuliah dai ki yo ban kuliah hajan kenang bakan jumlot ki dinsep ki mi ipa kan ham duna kawai pan aswa bangan syom akwa man penken mau ya kajing ya trailan kajing ya teli kadon kenang ban penroi ki kena school kenang ban kentiu ya ka puli kadang le kadon kam ban ya trailan laduk inong hikai kumala kren inong hikai mene yong ba dan kam ban trei da kajing iet kalong ba dan kam bad ladap iet ki kena kidang sultanat banwan school hangi haka school ke jompi but yai penroy ya kata kajing iet dak ba pi iet ru ya ki mi pa but ki mi pa ya lagi jong ki kun but lada kini lai dia trailang nem don bala ban khang bagani ke school kan kiu but aku wai ke puar yin yo snow bana kat ni kat dong katan kabe internet kat ni kabe isai so kat ni gin don ru ki kun ki ba poi sa khamat kajin pulia ke jongki ki bada sai so sisia kajin pulia ke jongki wadu jing kermen ba pidei sanong kendong nga kabe yang ni ru nga dei nanong kendong rem don bala ban khangla lada kamon kadon but amon kebacuat gadon kampet lada pidai kentei lada pidai sendrang handai kabedon kam kadai kamen siep kabed sendrang ban penpoi sakatong tobling berkui pi baro tantam gini kena skol ibadan hang ni bat ibom donru un ai kemet kabakot bakia un ai ya in happen cook dak setri po in school Barman ke setiap in happen site banyak suai to be in sak pun long school karena kalau dapat food apa yang di long hikai bat kumjuk di kena school di barit di sini ban sim kelas dari mentah hidup berkajing semu ke krau harus kata dari jing tristom jemu MLA budan barum jini ba mer belum sim ba rengkat baru MDC di jini ba belajar ini baru ngai kebelelang ya KA ini sebut bijing dona dan nidang don kamsu ya kena kesurok keberang sak hendo bansang dagi mau lene dagi no semen nidon kamsu sakit pangkana rungi padon nangta sakit kitchen rungi padon nidang kam kita ingkermen ba in sayo adin daga jintri berba jong inong hikmat jemi te kakam jeni kenong hikai lain mana berkhak ni ai ya kajin sekri ke badu ya ki kena di barit ke jemi habang itri kenong kakam ide bentri daga jing it nimdei bentri daga jing fonyo habang itri daga jing it tagamot kakam jemi kan job Bagi menteri dari jini ke jin minot ke jin Aisyah abang elektrik sistem ni kermen waladangin lak banyo sispa persen ru 30% sanang nyo de nam de di kena school begitu abang elektrik sistem pin pas ba nyo timak cibun tinggal yo ya ke school ke batmai kena ke school kada nak bentar jengpi kena kerpat pi kena school ya ya di laisnong bakin kerpat ya ki kemi pa jadi bakin senang ki kena semla bakin di ban penjot kena ban thok penjabo ya kena ke school ni di ban sumar khut ya ka namar kada ke Islam ke ay ka jinang jista tar ke kerpat yang gerah UM ale dan buram tini ulat tristom ulah pun ini ya tak kajing tristom, bak kajing tristom juga kelempet pun saya ya kerusol kabah nak bentang ngawat polanya, antara wala dan nyo 100% juga tak
nhiều pro persen senen intermen benyo School kalarung. Te kajing ong dong ginong keren di besakmat. Ba ik kerpang yang sok kwai jangan tip ai bagi kam kin keren. Mana keren bare bangari bichini gue ginong melong harus pintar. Boy cukup dugut selong harus. Dan yang ik kerpang ya baro ini. Sama tan i sok kwai inong krak nolong dong i sanong telu i sanong beri. Itu tuh sanong po baro. I kumju tang bagi niat face wise. Kiwi. Mentah kani ngelayo manbu manungri managatu managasngi lapli ba ya sok kwai government LP school. Mentah kani tayo sa sitiyo or tayo ngatsaray. Sakawe ngelayo kani umjari government LP school haging penmang ka South Pulai lah iye nang bakala kalong. Kani lai penyo lang. Hijing penmang. Kiki ba kini bentip. Kini giding sisya kini bentip. Saka kani ka face ka pamentah ngelayo kani ka umjari government LP school camatan like doong buat meral lele ciliang saya duk cha sokwai lele duk cha nongkrak dalam do camatan saya sisi ingin pek senong beri senong telu samarman kumtagi kablong palan kata di ke komputer kami ni yo kini di school building hotel bat ni scam bagani gijing persyang kami dah gijing persyang ni dong ngamar we kadai kajing tresitom kajong kini officer gibi kijong kajing tristom jong ka managing committee jong ka school kajong piyang ni kibaladon kibujudat kedak mita nang chwate kedak indah ni hangar ta di sisa kata poro papat chong thai ya kita kedak ada ni ada che di jo che tristom kadi collective effort ang tin pang kajing nya trilang jong baro managing committee kirang ba senong nangta nap ke departemen bi arngut kenong nikmat ke education departemen baro minister patung darte ba kane ke ying ke sayen kamni ke terus tom tang dong amang wat ai nomor 2 nga baro si simlang hang nam de apor jo 6 2 mili ai ke long se baro de sim kemen jing komti de ngidon lala ka jong ka komptristom baro ba kane ke school ke yen tristom Sumar bahaya kan ke school.